ama properties. Mntababa asikubingelele sikwamukele kwiNtokozo FM. Yebo, sanibona kwiNtokozo FM ngibingelele nawo umuntu elalele kuhlezi uNtokozo ukuba khona ngesikhathi. Ngane yakwethu siyazi ukuthi ke last week imfethu sasishiye ilenga inkulumo yethu ngenxa ukuthi ke isikhathi siba sincane and information osukuza nayo iningi kakhulu mfethu. Sasigcina ke sishiye indaba yokuthi after sengizile kuwena sasa ngase ke or mhlambe ke wathi njoba wawuthe kufanele kube ukuthi kubalekile ukuthi umuntu azazi ukuthi uqualify into kangakanani aye ukwenza i-pre-approval. Naku ke sengifika kuwena sengithi hayi no i-pre-approval mfethu sengiyenzile esiphe sinye step esisuke silandela suke kuzokwenzakalani. Okay, usuyenzile usuyenzile ngesibizo nge-pre-approval. Into ekumele uyenze ukuthi ubuke imali okwazi ukuyithola ebank abangakunika yona. Ubuke ukuthi iyiphi indawo obona ukuthi engathi wena ungathanda uhlala kuyona ehamselana nale mali ibank ekwazi ukunika yona. Yes. Mase yaqala kusuyabheka iproperty ekuleyo ndawo ezohamselana nale price ibank esuke izohamselana nale mali ibank esuke likunike yona o bekutshela ukuthi masethiwa uya-apply ungathola imali engaka mhlawumbe ungathola 400,000. Okay, usuyazi ukuthi mangithola 400,000 nayi izindlu kule ndawo inohamba ngo400,000 and ngiyayithanda le ndawo mhlawumbe umuzi ngawuthola la mase uyaqala uyabheka ke kuleyo ndawo. Okay, mase ke ngibhekile kuleyo ndawo then ke ngabona oh hayi no nangumuze ngubona online ngiyawuthanda and uyile price range yami engiyithandayo ngike ngenze kanjani? Okay, into yokuqala mase usutholile umuzi ngathi awuthanda kumele uhambe uyobona wena uhambe uyobona uronde wonke umuzi uyinike isikhathi nje mawubheka ubuke endawo kuyona uzama ukubona ukuthi hayi lo muzi lo uyafika yini enhlizweni yakho ukuthi uthenge. Ya kumele kuye wena leyo nto akubalekile ukuthi kuye wena ungahambi umngani wakho ungahambi umuntu bakini ngoba egcineni umuntu ozosala nesikweletu wena. So umuntu kumele azi ukuthi mayithi property ayithenga uthenge property eyithandayo nokuthi engajahi ukuyithenga property le property sokuyibona kokuqala mhlamba kuyona lento ifunayo mhlamba kungcono ukuthi elinde ukuthi ejahe uthenge property because once wasayina i-agreement esibiza nge-sale agreement usuyayibinda ukuthi lo muzi lo usuyawuthenga awusakwazi ukuhlehla ngoba kusayine ivumelwano ukuthi wena lo muzi uyawuthenga. Yes. Yeah. Okay, mhlambe ke ezinye zezinto ozibona mhlambe uma ukuthi let's say ke ngiya go view manje umuzi eziphi nje izinto othi hayi lezi ezama key point efanele kube ukuthi mhlamba azinakisisa ukuthi mhlamba sometimes esingaba ingozi kumina njengomuntu osuke eyothenga mhlamba uthi makuthi kukhona into enje kanje efanele ngiyiqaphele kuona leyo property noma yipi nje engisuke ngiyoyithenga. Okay, umuntu izinto emele iqaphele kumele zama ukubona ukuthi okay wena njengomuntu mawuzazi ukuthi okwamanje awunayo imoto usahamba ngamakhumbi uhamba ngebhasi i-public transport uzama ukubona ukuthi okay la umuzi okhona zikhona yini imoto e-public transport zokuhamba ukuthi enye into uzama ukubuka ukuthi umuzi ama-cracks unawo yini yabo uzama ukubuza ama-cracks unawo uzama ukubuza ugesi
uyasebenza amanzi ayaphuma uma ungasebenzi kahle ugesi sithina zazo ilezo zinto kumele uyibuza ukubona amathatha akhona uzama ukubona i-steering board ukhona uzama ukubona ukuthi wena awunankinga yini ukuthenga lo muzi nokuthi izinto zilungisela ukuthi kubaleke kakhulu kwabantu ukuthi umuntu kumele azi ukuthi uma uthenga umuzi awufici ilento oyifunayo wena njengomuntu owenzayo ube ilento ifunayo ngoba omunye umuntu ngasibona isidingo sokufaka ama-tiles wena uyasibona isidingo sokufaka ama-tiles ceiling board omunye umuntu akasibona isidingo se-ceiling board wena uyasibona isidingo sokufaka i-ceiling board so into ebalulekile indawo i-location ekuyona i-property onokuthi i-structure se-property si-functional ama-cracks awekho indonga zinile kahle amafasitela avaleke icaphu zavaleke lezo zinto nje kumele ikade okay uma ukuthi nje uya lapho nje umale enze sure ukuthi lama key points uyawabheka ubhekisisa ukuthi lezi zinto azikho ngoba zilimaza yena mhlambe ke mfowethu uma ukuthi ke nangumuzi ngifikile ngawubona ngagculiseki wona ngathi manje hayi no ngiyawuthatha lo muzi kuke kwenzakaleni ke step esilandelayo kusuka lapho okay mawuthi umuzi ubonile and uyawuthanda and uyafisa ukuthenga right into yokuqala une-sale agreement right i-sale agreement abanye bayibiza nge-offer to purchase amagama awu-2 afanayo o-fashion dot yes right so kusuke kwizivumelwano phakathi kwakho umthengi nomdayisi ukuthi mina ngiyayibophezela ukuthi umuzi wakho ngiyawuthenga ngo-450,000 right umuntu osebe udayisa makuthi i-offer omnike yona yomuzi uyayivuma usezosayina i-sale agreement shuthi niyavumelana ukuthi wena uyathenga nemali ethile yena uyavuma ukuthi uyadayisa umuzi right usekwenzumelwano phakathi kwakho nomdayisi uyadayiselana once usayina izivumelwano sokuthi uyathenga awusakwazi ukuhlehla once umuntu odayisa umuzi esesayinile izivumelwano asakwazi ukuhlehla ngoba nisuke niyibinder usekwizivumelwano esingana senkantolo makuthi oyedwa wenu usiyahlehla noma akasenzi lokhu ekubhalwe kwizivumelwano sokudayiselana umuzi kushuthi kahle i-sale agreement akufanele ngiphuthume ukuyisayina if kuukuthi isinqumo sokuthenga leyo property angasithathi yeah umuntu makuthi akekho so ukuthi property yathandani ukuyithenga ngcono i-sale agreement engayishayini ngoba masusayina i-sale agreement ayisekho i-room manje ukuthi umshushinto umqondo wakhe le property once usayina i-sale agreement ususayinile izivumelwano ukuthi wena i-property usuyoyithenga umuzi usawuthenga nomdayisi akasakwazi manje ukuthi i-property yakhe asedayisi ngoba usuke sesayinile ungamyisa ngisho nasenkantolo ngoba akasenzi lokhu ekubhalwe kwizivumelwano okay then ke maseke ngiyithathile ke noma ke maseke ukuthi ke sesivumelene nomdayisi ngasayina ke i-sale agreement kube sekuwukuthi ngenza kanjani manje eyiphi ke indlela enye elandelayo istep esisuke esinye ke esisuke silandela lapho okay mase sesayina i-sale agreement okuyadepend zokuthuwa indlela zokuthenga umuzi it's either uzosebenzisa ibhenki lokho sekubiza ngebond abanye abayibiza nge-home loan yes ileyo ndlela yokuqala ukuthenga eyesibili ile makuthi umuntu unocash unemali ebhenki ukuyithenga le property right lo osuke esebenzisa i-board the sale agreement le it's either enganika umuntu i-agent or registered agent ukuthi emenzele i-home loan emsubmithele bonke amabhenki bezama ukubona ukuthi iliphi ibhenki elingama-approva khona nje comparison
ama-interest rates izinto ezihlukile. Yes. Umuntu angihambisela kwi-bank lakhe. Kodwa mina ngihlezi ngithi kungcono unike umuntu real estate agent ekaphele kuwonke ama-bank khona uzocomparisha ama-interest rates ukuthi iyiphi i-deal engasiniki i-interest engconywana. Okay. Umuntu othenga ngocash uzofaka imali kwi-trust account kumuntu that's a conveyancer. I-conveyancer umeli owenza ama-transfer ama-property. Umuntu okhetha uconveyancer umnikazi womuzi ngoba wena osuke ufuna ukuthenga into yakhe. Uma uthenga ngocash imali yakho ifaka kwi-trust account ye-conveyancer. Then izohlala khona imali yakho, right? Imali yakho leyo cash izohlala kwi-trust account yommeli until i-property izibize wena egameni lakho lo sekuthenga. Mase ummeli usezonika lo bedayisa i-property yakhe imali mase wena usuyangena. Usebenza kanjalo nasemabhenki. Ibhenki likhipha imali ukuthi usebenzise home loan. Likhipha imali only once i-property isibiza wena egameni lakho. Abayikhiphi before. Yeah, so leso step mawusenze home loan usisubmit ebhenki mawuthi ucash uyafaka kwi-trust account yommeli. Okay. Bese kuba ukuthi ke kulandela lapho kulungiselelwa indaba yokuyothi iregister fanele ibe segameni lakhe iproperty. Yeah, ileso step esesilandelayo. So okuleso step ukuthi iproperty iregister ngayo kunezinto eziningi kumele zenziwe. Nokuthi abantu ngifuna ba-understand mawuthenga iproperty akufani njengemoto. Yes. Mawuhamba uye egarage namhlanje uthi uyo-apply imoto mhlawumbe ngolesihlanu zokuthi uhamba nayo. Umuzi awufani nemoto. Umuzi une-process yakhona. Kunama-department ahlukile kule process. Abantu aba-involved in the process, 1 umthengi, number 2 umdayisi, number 3 umuntu real estate agent. Mawuthi usebenzisa ibond kunommeli wasebhenki o-appointe ebhenki ukuthi register bond. Number 5 umuntu oyi-conveyancer lo osuke wenza i-change of ownership ye-property from lo othenga kuyena to egameni lakho. Kunomuntu we-pest control umuhle ngoba kunesitifiketi ekumele sikhishwe once i-property is sold. Kunesitifiketi se-pest control somuhle kumele sibe khona. Number 7 kunomuntu owenza ugesi nesitifiketi emele sikhiphe e-check ukuthi ugesi uyacomply yini. Mawuthi ugesi acomply mhlawumbe kunama-fault agesi uyawenza ama-repairs. Mase eseqedile wenza ama-repairs mase isitifiketi useyasikhipha. Makuthi i-property umuntu oseshonile okune-master's office. E-master's office badila ne-administration yabantu abangasekho emhlabeni. Yabo? So ihendisho yibona. Kunomasipala. Umasipala usuke kufuna ama-rates amanzi nogesi ukuthi le property oyithengayo ikuleta malini for ama-rates amanzi nogesi. Right? Then ya-apply. Maka-apply kwamasipala kunabantu abaningi amadayisa ama-properties abo. Wonke umuntu u-apply endaweni eyodwa. Yabo? Yes. Wonke umuntu u-apply endaweni eyodwa. Ne-backlog ezoba khona izinto ezothatha isikhathi ngoba baningi aba-applyela ama-rates. Yafana nase-master's office. E-master's office kunomsebenzi omningi endaweni eyodwa. Kunamafayili abantu abaningi abangasekho emhlabeni kodwa abantu abancane. Kodwa wonke umuntu udlula kule ndawo eyodwa. So izinto inokuthatha isikhathi ukuthi zenzeke. Yabo? So okamasipala nje ezinye izinto zibuye-delay. Yabo? So okunabantu abaningi aba-involved kule process ekumele benze imisebenzi yabo ngamunye and ezinye iy'tephu awukwazi ukudlulela kuzona omunye umuntu engakawenzi umsebenzi wakhe othile. Yabo? Kodwa yonke lento esiyenzeka usuzama ukuvikela umdayisi nomthengi ukuthi wena njengoba umthengi wena mase ungena kumuzi uthengile awusakweleta amanzi awusakweleta ama-rates awusakweleta lutho.
yabo Yes. ngoba usuke ku-applyile kamasipala ukuthi okay anesikhiphela ama-figures kule property kule malini ama-rates amanzi ogesi mase lo suke dayisa umuzi wakhe kwi-responsibility yakhe ekhokhele le mali yena esekweleta emasipala mase leyo payment umsebenzi nesitifiketi abasikhiphayo ukuthi okay i-property ayisakweleti lutho-ke manje isengahamba e-deed office une-deed office involved futhi le process so kwi-transfer process kunabantu abawu-9 aba-involved la abawu-9 or 10 aba-involved yonke le process umuntu nomuntu une-responsibility yakhe so hence why kuzothatha isikhathi yabo usually ama-property lezi so akunothatha iy'nyanga eziwu-4 akuthi se-late state i-late state property yomuntu angasekho emhlabeni kuyothatha at least iy'nyanga eziwu-6 yabo leyo nje into eyiqiniso njengekuthanda ukuyibeka kwabantu as much as izinto zifuna isheshe zenzeka ngendlela eshesheshayo kodwa into ye-property akwazi ukuthatha ama-shortcuts uma ngithatha ama-shortcuts kuyolimala abantu kwi-process and ama-shortcuts are against umthetho so I advise ukuthi abantu bame beyivumele i-process indlela yayo ngoba ukuvikela wena ekugcineni No mfowethu kuyezwakala la ukuthi umuntu akangajahi akayilinda akazi nje ukuthi mayithenga suke ethenga iproperty isuke ingeke isheshe ayifani noma ke esuke ethenga imoto or esuke ethenga izinto zasendlini mhlamba mapha ama document efane ngihleli ke ngiready nawo uma ukuthi mina ngiyathenga and ideal mhlambe naku si approve senginayi grant letter sekuthiwa hayi nginayi grant letter nali bank engithi cha ilona ke lizongigra engizothi hayi ngithatha lona njoba lingi approvile amapha ama document ekufane mina ngiwahleli ngiwalungisile njengomuntu osuke ethenga okay ama document emele mina kumele ube ne copy of ID yes kumele ube ne proof of address mawusushadile kumele kube ne certificate somshado kufunakala income tax number yakho yaka SARS sokusapplyela into ekuthiwa i-transfer duty lezo zinto ezifunakalayo lezo zinto zo4 okay no kuyazakala mntaka baba isikhathi sethu umlaleli isikhathi sethu it's 5 minutes before 8 o'clock sikhuluma ke indaba ye property uma ukuthi wena ke usanda ngena sithinta ke indaba ezithinta ke iasset manje sithinta iproperty sikhuluma ke noNzuzo Dludla walapha ke Ocebisa Properties oyi estate agent okodila ke kathatha nezinto esithila iprocess ye property uyazi A up to Z mhlawumbe ke mntaka baba elingabe nje elakho oligcizelelayo osukini la namhlanje kwelokugcina nje ungathini nje kumlaleli sekhaya right namhlanje ngithanda nje ukuthi abantu kumele ba understand mawuthenga umuzi kune process emele ilandele ngiyaunderstand ukuthi wonke umuntu ufuna izinto isheshe and ufuna ukungena endlini kodwa suke zama ukuvikela wonke umuntu okhona kule process ukuthi yonke into enzeke endlela right ngiyacela abantu ukuthi bekezele iprocess yenzeke yabo bekezele iprocess yenzeke bangafuni ukwenza izinto ngendlela engamlelayo ngoba indlela engamlelayo ziqhamuka oneyinkinga ezinkulu and ukuthi enye into abantu emele be understand ukuthi kunabantu abaningi aba involved la engisengibana noSARS engimkhohliwe kule process so involved yabo so mawubuka abaningi kanje aba involved kwenza iprocess eyodwa kumele understand leyo nto izothatha isikhathi nokuthi nje cela abantu belinde zama ukubekezela iprocess yenzeke ngendlela ekumele yenzeke ngayo no kuyezwakala mfowethu uma ukuthi ke badinga ukuthinta for more information bake benze kanjani mntaba
Yeah, bangangifonela ku phone number yami ethi 076 4656 956 ophinde ngisho ithi 076 4656 956 Nzuzo Dludla from Ocebisa Properties osine website yethu bangafaka nje ukuthi bebhale ukuthi Ocebisa Properties ne Facebook account Ocebisa Properties ne personal account yami ebhale ukuthi Nzuzo Dludla ne Instagram account ebhale ukuthi Nzuzo Dludla nenkampani Ocebisa Properties bane page yabo ebhale ukuthi Ocebisa Properties ku Instagram yes sikhona konke ama platform number yami ngisana ku WhatsApp. Mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Mntababa. Ngiyabonga kakhulu iphile. Injalo ke indaba sike sikuthatha sikubeka lo ke uNzuzo Dludla walapha ke koCebisa Properties usicebisa nje bavithi nokusinika ama tip ukuthi senza kanjani ukuze sikwazi ukuthi ngelinye ilanga sibe nama property nathi azobethi thina nawe eblalelo sekhaya uzwele nawe sithemba ukuthi uyathatha ubhale phansi ukuze mase uyamba uyothenga iproperty kwazi kahle ukuthi yini oyibhekayo yini oyilandelayo yini oyenzayo. Kwintokozo FM siqhakambisa imfundo phambili. Imfundo ikusasa lakho. Intokozo FM sithi phambili ngemfundo. Intokozo FM 101.2 FM. Imfundo isikhathi sethu sonke. Ngaphandle kwemfundo asilutho. Intokozo FM